Pozdrav u današnjem videu o radu i zanimanjima u vrijeme Jugoslavije. Ovu temu ste izabrali vi, za one koji ne znaju, ispod naših objava smo postavili anketu kad smo dostigli 500 pretplatnika. Pratite naš kanal jer ćemo u budućnosti davati više izbora gdje ćete moći glasati o temama za video. Jasno je da su zanimanja i njihova popularnost veoma povezani sa periodom u istoriji. Kada starije generacije govore o dobrim starim vremenima, obično misle na vrijeme vladavine Tita i stare Jugoslavije, takozvane druge Jugoslavije u kojoj je važilo socijalističko društvo. U današnjem videu istražit ćemo više aspekata zapošljavanja i rada u Jugoslaviji. Prvo ćemo pogledati kako je socijalističko društvo cijenilo fizički rad i kult radnika. Upoznat ćemo poznate radne heroje kao što je bio Alija Sirotanović. Istražit ćemo prelazak sa poljoprivrednog stanovništva na industrijsku radnu snagu, vidjet ćemo koja su zanimanja bila najpopularnija za muškarce i koja za žene i na kraju ćemo upoznati neka zanimljiva zanimanja koja danas praktično više ne postoje. Za početak pogledajmo koja su zanimanja ljudi tada obavljali. Nova domovina Jugoslavija. Krajem 40. godina počeli smo da gradimo novu domovinu Jugoslaviju. Zamislili smo obnovu države za što je država trebala fizičku snagu, što je bilo vezano i za to da tada još nije bilo toliko mašina kao danas. Slogan koji je tada važio, herojima rata neka slijede heroji rada. Tako su krajem 40. godina fizički radnici svakako bili najpopularnija radna snaga. Socijalističko društvo kao takvo je veoma podržavalo i podsticalo jačanje radničke klase koja bi preko modela samoupravljanja ekonomijom na neki način i vodila državu. Heroj socijalističkog rada. Alija Sirotanović bio je jugoslovenski rudar koji je postao heroj socijalističkog rada i možda najpoznatiji među svim jugoslovenskim udarnicima. Tada je bilo poželjno da radnici pokažu šta su sposobni uraditi. Zbog toga su radnici međusobno se takmičili. Sirotanović je postao slava nakon što je godine 1949. za samo 8 sati sa svojih 8 drugova iskopao 152 tone uglja, čime je premašio normu za 215% i srušio dotadašnji rekord Alekseja Stahanova za 50 tona te oborio svjetski rekord u kopanju uglja. Zamislite samo s lopatom. Kao takav heroj koji je predstavljao ideal nove vlasti, našao se na novčanici od 20.000 dinara koja je bila u opticaju sve do 1987. godine. U vezi sa Sirotanovićem poznate su mnoge anegdote koje uglavnom naglašavaju njegovu skromnost. Jedna od njih kaže da mu je za postignuti rekord nagradu ponudio sam diktator Tito. Prema anegdoti, Sirotanović je prihvatio Titovu ponudu, ali iz skromnosti je poželio samo veću lopatu. Tu je i dobio, a nazvali su je Sirotanovićka. Uprkos tome, Tito je insistirao da za svoj veliki uspjeh zaslužuje i neku vredniju nagradu. Nakon dužeg oklevanja, Sirotanović je za sebe izabrao još jedan fićo i kamion dasaka za ograđivanje njive. Prije nego što nastavimo, pogledajmo kako je bilo sa rudarstvom u Jugoslaviji. Najveći broj rudarskih i industrijskih preduzeća 1972. godine bilo je u Srbiji, čak 1090, za njom su slijedile Hrvatska sa 687, Slovenija sa 471, Bosna i Hercegovina sa 287, Makedonija sa 188 i Crna Gora sa 52. Ako gledamo 1976. godinu, broj je znatno skočio čak 3 puta. Po broju ljudi zaposlenih u industriji i rudarstvu redoslijed je bio isti. Veliko odstupanje je samo u pogledu procenata svih aktivnih stanovnika koji su radili u rudarstvu, jer je u Sloveniji čak 32,3% svih aktivnih radnika bilo zaposleno u rudarstvu. Mala država, ali veliki procenat. Razlozi su prije svega bili plata koja je bila malo iznad prosjeka, sa mogućnošću prijevremenskog penzionisanja. U nekim regionima jedini razlog je bio taj što je to bilo jedino što su imali tamo. Obrazovanje mladih u radne ljude. U programu Saveza komunista Jugoslavije je između ostalog više puta spomenuto da je potrebno postepeno smanjivanje razlike između umnog i fizičkog rada, ukidanje moralne i društvene degradacije fizičkog rada, nasljeđenje od klasnog društva. Jedno je od osnovnih načela na kojima se temelji socijalistički sistem vaspitanja i obrazovanja. Ideja kulta fizičkog rada uvedena je i u školski sistem Jugoslavije
jer su željeli da kod učenika razviju socijalističku društvenu svijest i kroz fizički rad. Sjetimo se omladinskih brigada kada su mladi išli na radne akcije. To su bile poput kada su gradili autoputeve ili željezničke pruge. Kult fizičkog rada. Jedan od ciljeva obrazovnog sistema bilo je i poboljšanje fizičkog zdravlja, posebno razvijanjem fizičke kulture i tjelesnog vaspitanja kao uslova za normalan kreativan život, što pokazuje veliki naglasak na kultu fizičkog rada. Kako je već pomenuto, željeli su da otklone protivurečnosti između umnog i fizičkog rada kako bi kroz to stvorili zajednicu proizvođača u kojoj su svi zainteresovani da stvari upravljaju što racionalnije i da je rad svakog pojedinca i svih što produktivniji. Rezultati na ovom polju materijalnih i društvenih odnosa ne određuju samo nivo materijalnog blagostanja, već i nivo stvarne slobode pojedinca. Spremni za novu borbu. U posleratnom periodu Jugoslavija je bila stalno spremna na novi vojni sukob bilo sa zapada ili sa istoka, zbog čega su među ljudima podržavali fiskulturu i općenito fizičku aktivnost kako bi stanovništvo bilo u dobroj kondiciji u slučaju mogućeg napada. Poljoprivredno stanovništvo. U isto vrijeme se odvijao jak proces industrializacije, sve više seoskog stanovništva je počelo da se zapošljava u granama sekundarnog sektora, iako treba napomenuti da je u periodu 40. i 50. godina i dalje bio veliki udeo seoskog stanovništva. Industrija je sve više privlačila potencijalne radnike, a struktura stanovništva se sve više premještala iz seoskog, to jeste primarnog sektora, u drugi ili vam ga sekundarni sektor, industrializaciju. Godine 1953. došlo je do preokreta, pošto je prvi put u istoriji bilo tako da je veći dio stanovništva bio zaposlen u sekundarnim delatnostima. Kasnije se udeo zaposlenih u industriji još više povećao. U tom periodu najpoželjnija zaposlenja su bila u sekundarnom sektoru, pri čemu se najviše ljudi zapošljavalo u metalnoj industriji, a također je važna uloga bila i tekstilne industrije. Među najpopularnijim profesijama bili su inženjeri, građevinci, mašinci, metalurzi, vozači kamiona i vozači autobusa. Posle Drugog svjetskog rata uspostavljeno je stajalište da je u agrarno prenaseljenoj Sloveniji industrializacija najprimereniji način za postizanje ekonomskog napretka. Industrijski pogoni su bili nacionalizovani, a vlada je sa više uzastopnih ekonomskih planova uz centralizovano vođenje pokušala što više investicija usmjeriti na proširenje postojećih i izgradnju novih fabrika. Nakon decentralizacije upravljanja posle 1953. godine, industrializacija je postala efikasnija, a u 60. i 70. godinama dostigla je svoj vrhunac. Sa razvojem industrije promijenila se i sektorska sastava. Umjesto rudarstva, crne metalurgije i tekstilne i drvne industrije, koje su dominirale prije Drugog svjetskog rata, najpreovlađajuće grane po broju zaposlenih postale su metalska industrija sa mašinogradnjom i proizvodnjom vozila, tekstila, elektrotehnička, drvoprerađivačka, prehrambena, hemijska, kožarska i obućarska, papirna industrija, rudarstvo, proizvodnja i prerada nemetala, crna metalurgija, obojena metalurgija. Selidba u gradove. Industrijsko stanovništvo bilo je prisutno u urbanom okruženju u periodu prije Drugog svjetskog rata između dva rata, dok je seosko stanovništvo već palo na otprilike 50%. Na prelomu stoljeća bilo je vidljivo da sve više ljudi napušta selo i agrarni način života sa željom za boljom zaradom u industriji u gradovima. Najveći udeo stanovništva zaposlenog u industriji bio je u većim gradovima širom Jugoslavije. U okviru industrializacije gradila su se takozvana radnička blokovska naselja. Muški poslovi. U strukturi zapošljavanja u Jugoslaviji vidljivo je da je najviše ljudi bilo zaposleno u sekundarnom sektoru, dakle u industriji, odnosno prerađivačkim delatnostima, pri čemu je dominirala prerada metala i metalska industrija sa mašinogradnjom i proizvodnjom vozila, u kojoj je bilo zaposleno čak 20% svih zaposlenih u industriji. Ovaj posao bio je vezan pretežno za muškarce, stoga se smatrao muškim poslom, zbog čega je u ovoj grani bilo relativno malo zaposlenih žena. Ženski poslovi.
Snažno razvijena industrija bila je i tekstilna industrija koja je zapošljavala gotovo 19% svih zaposlenih u industriji. Tekstilna industrija zapošljavala je najviše žena, važno je napomenuti i konfekcijsku industriju koja je također smatrana tradicionalno više ženskom industrijom. U drugoj polovini 70. godina došlo je do strukturnog pomjeranja pošto se ženska radna snaga počela preusmjeravati i u druge sektore. Žene su u neindustrijskim delatnostima po broju premašile koleginice iz industrijskog sektora. U posljednjim decenijama Jugoslavije žene su apsolutno i relativno dominirale u trgovini, obrazovanju. Muškarci su bili u osnovnim školama kao nastavnici uglavnom vezani za tehničke predmete i naravno fizičko vaspitanje, dok je na univerzitetnom nivou bilo obrnuto, budući da je velika većina zaposlenih bila muških profesora. Zdravstvu, medicinske sestre, vrtićima i socijalnoj zaštiti. Još uvijek ih je bilo mnogo zaposlenih i u tekstilnoj industriji, ali taj udeo bio znatno manji nego što je bio u ranije pomenutim 50. godinama. Tako možemo zaključiti da se popularnost zanimanja značajno razlikovala zavisno od perioda, ali u cjelini možemo izdvojiti popularna zanimanja. Kod muškaraca svi tehničari, na primjer električari, mašinci, poželjna su bila i zanatska zanimanja, na primjer obućari, krojači. Kod žena, pored medicinskih sestara i učiteljica, također i službenice, što se prenosilo još iz međuratnog perioda. Koji poslovi koji su se obavljali tada danas više ne postoje? Sigurno poznajete onu izreku da će učenici današnjih osnovnih škola u velikom broju raditi poslove koji danas još nisu poznati. Tokom istraživanja za ovaj video naišli smo na zanimljivo zanimanje koje više nije aktuelno na teritoriji država bivše Jugoslavije i koje zaslužuje pomen. U vrijeme Jugoslavije su se još od Austro-Ugarske očuvale podmornice. U vrijeme socijalističke Jugoslavije ukupno je bilo 663 podmorničara. Jugoslavija je nakon Drugog svjetskog rata koristila nekoliko vrsta podmornica. Podmornica Nebojša se vratila posle rata, ali je bila pogodna samo za obuku. Osposobljene su i dvije bivše italijanske podmornice, Mališan, mala džepna podmornica, i Sava, naoružana topom i mitraljezom, koja je bila u upotrebi do 1968. godine. Tokom 60. godina u brodogradilištu Uljanik izgrađene su Sutjeska i Neretva, koje su imale šnorkel, radar i dužinu od 60 metara i mogle su zaroniti do 80 metara. Njihova autonomija bila je 27 dana, a posadu je činilo 37 ljudi. Između 1968. i 1970. godine u Jugoslaviji su osmišljene i izgrađene podmornica Heroj, Junak i Uskok, što je Jugoslaviju ponovo svrstalo među 10 svjetskih država koji su bile sposobne samostalno projektovati i graditi podmornice. Nakon raspada Jugoslavije, posebno Slovenci i Hrvati počeli su napuštati mornaricu. Brigada podmornica se raspala i danas na istočnoj Jadranskoj obali više nema podmornica. Jaka prijateljska veza među podmorničarima različitih činova i struka, kao i različitih nacionalnosti, ostala je. Imamo i izbor ostalih zaboravljenih zanimanja koja su mnogi obavljali u vrijeme Jugoslavije. SDK računovodstvo, financijska kontrola države. SDK ili služba društvenog knjigovodstva bila je jedinstvena financijska institucija u Jugoslaviji koja je nadzirala novčane tokove preduzeća i javnih ustanova. Svako preduzeće je moralo imati račun u SDK-u, a svako veće plaćanje bilo je evidentirano i odobreno. Računovođe koje su radile u SDK-u imale su odgovornu ulogu praćenja financijskih transakcija, sprečavanja zloupotreba i osiguranja zakonitog poslovanja. Taj sistem je omogućavao transparentnost, ali istovremeno usporavao poslovanje. Sa raspadom Jugoslavije i uvođenjem modernih bankarskih sistema, SDK je prestao postojati, a računovodstvene poslove preuzele su banke i privatne računovodske firme. Telefonistkinje, glas koji je povezivao ljude. Prije pojave automatskih telefonskih centrala, telefonistkinje su bile ključne za povezivanje poziva. Njihov zadatak je bio ručno prebacivanje poziva, pri čemu su koristile prekidače i kablove na velikim telefonskim centralama. U vrijeme kada nije bilo mobilnih telefona i interneta, telefonistkinje su bile most između ljudi. Povezivale su porodice, preduzeća, pa čak i službene institucije.
Posao je bio zahtjevan jer je zahtijevao dobru koncentraciju, brzu reakciju i prijatan glas. Sa digitalizacijom telekomunikacija u 80. i 90. godinama ručne centrale su postale suvišne, a sa njima je nestao i ovaj nekada nezamjenjivi posao. Portiri. Prvo lice svake ustanove. Portiri su bili neizostavni u preduzećima, javnim ustanovama, fabrikama i hotelima. Njihov zadatak nije bio samo čuvanje ulaza, već i vođenje evidencije posjetilaca, usmjeravanje klijenata i nadzor nad radnim vremenom zaposlenih. Portir je često bio prva osoba koja je dočekivala posjetioce, stoga imao važnu ulogu u stvaranju prvog utiska o preduzeću. Sa razvojem službi obezbjeđenja, kamera i automatskih sistema za pristup, tradicionalni portiri su u većini institucija nestali, zamijenjeni savremenim obezbjeđenjem ili automatskim sistemima kontrole pristupa. Ako se vratimo malo u prošlost, naći ćemo još jedno zanimljivo zanimanje koje je tada bilo neobično, ali neophodno. Ledari, majstori hlađenja prije frižidera. Prije masovne upotrebe električnih frižidera u 50. i 60. godinama prošlog vijeka, domaćinstva i prodavnice su imale potrebu za drugačijim načinom hlađenja hrane i pića, ledom. Tu ulogu su preuzeli ledari koji su dostavljali velike komade leda i time osiguravali da ljudi imaju hladno mjesto za skladištenje lako kvarljivih namirnica. Kako je tekao posao ledara? Zimi su led sjekli iz prirodnih jezera ili posebnih ledenica gdje su ga skladištili u velikim blokovima, a kasnije su ga počeli proizvoditi i u posebnim fabrikama leda. Da bi ostao što duže zamrznut, čuvali su ga u izolovanim skladištima pokrivenim piljevinom ili slamom. Ledari su ga zatim vozili kolima ili kasnije kamionima do gradskih tržnica, prodavnica, bolnica i domaćinstava. Komadi leda su težili od nekoliko kilograma do nekoliko desetina kilograma, tako da je to bio fizički naporan posao. Kod kuće su ga čuvali u posebnim drvenim ili metalnim lednicama, dok su ga kafane i mljekare koristile za hlađenje pića i mliječnih proizvoda. Sa dolaskom električnih frižidera, potreba za ledom za kućnu upotrebu gotovo je potpuno nestala. Industrija hlađenja je napredovala, proizvodnja leda postala je automatizovana i usmjerena na restorane, fabrike hrane i bolnice. Danas veoma rijetka mjesta koriste tradicionalne metode skladištenja leda, a ledari su postali dio zaboravljene istorije. Tako smo upoznali zanimanja koja su obilježila period Jugoslavije. Od udarnika i rudara do inženjera, učiteljica i službenika. Vidjeli smo kako se društvo postepeno transformisalo iz pretežno poljoprivrednog u industrijsko i kako su se razlikovali tipični muški i tipično ženski poslovi. Postoji još mnogo zaboravljenih zanimanja, od sindikalista i kotlovača do krznara i šegrtskih šivača, ali bi video bio predug da smo obradili sve. Ako vas ova tema zanima, rado ćemo pripremiti još neki video o zanimanjima iz prošlosti i nadamo se da smo vam dobro predstavili tok rada i zanimanja u vrijeme Jugoslavije. Ne zaboravite pratiti naš kanal za više sličnih sadržaja o istoriji i životu u Jugoslaviji. Hvala na gledanju i vidimo se u sljedećem videu.